ženske uloge. Običaj je da žena čim se uda prestane raditi i postaje kućanica, makar do tada bila menadžerica u banci u Tokiju. Da žene ne koriste takozvane muške riječi i da to nisu psovke, već imperativi. Žene su submisivne, moraju biti vrlo slatke i nježne, nikako moćne i samodovoljne kao u zapadnim kulturama. Ugurane u okvire, žene Japana našle su izlaz. U poznatom kazalištu Takarazuka glumice glume i muške i ženske uloge, a u publici su čak 95% žena. Takarazuka je jedno od najpoznatijih kazališta u Japanu. Iduće godine slave 100-godišnjicu, a posebnost predstava je u sljedećem. 劇団員は全員女性です。で、そしてその中から比較的背の高いで男性向きな人が選ばれまして、それが男役ということで、男性の役を演じるんですね。で、男性役を演じる生徒さんたちは、皆さんその男性の所作、動きとかをすべて勉強して、で、いろんな意味で Ovo što sada gledate na ekranu je Otoko Yaku, to jest žena koja glumi muške uloge. Glumice prolaze 2-godišnju Takarazuka glumačku školu i tek onda mogu konkurirati za uloge. 年間のスケジュール、ミュージカルを中心としたレビューのショーを行う劇団であります。宝塚劇場というのはもともと宝塚歌劇を、小林一三さんという方がお作りになっています。小林一三さんというのは、阪急電車の創始者でもありますし、そして百貨店いろいろと街を作る人でもありました。 Potom je Kobayashi razmišljao kako da zabavi, to jest zadrži ljude u novom naselju Osake. ヨーロッパの男性だけの音楽楽団があるじゃないですか、ソプラニストが。ああいったものからヒントを得て、少女だけで、レビューをできる歌劇の少女隊を作ることで、そこで余興を作ることで皆さんに来ていただこうというので始まりました。 Publiku u 95% slučajeva čine žene koje su potpuno očarane muškim likovima. とっても男役の方に恋をしてしまうっていうファンの方がたくさんいらっしゃるんですけれども、ファンクラブがしっかりとしていまして、そのレズビアンとかそういった意味合いのものではないです。 A sada ćemo pokušati povezati tu isključivo žensku fascinaciju muškim likovima kroz kulturološke podjele. そういうものは男性に比べて少ないという事実は今ありますけれども、それは徐々に改善していくのかなというふうに思ってはいます。 A u ovom kazalištu žene ne samo da su moćne kao muškarci, već redovito i glume superheroje. 女性から見て男性が綺麗に見えるっていうのもたくさん研究されてます。で、その人たちにまた観客たちはちょっと憧れるっていうんでしょうかね。アニメとか少女漫画に出てくるような男性像、かっこいい貴公子のような感じですね。そういうふうな目で日本人は見ています。で、その男性役である生徒さんたちに憧れて、そのレビューを楽しみにしてますので、劇団員はやっぱり男役の方の方がファンの方はたくさんいらっしゃいますね。で、その男役のことがわからないという一般的な男性陣も世の中には多くて、 Fascinaciju Otoko Yaku glumicama kazalište je dobro unovčilo. Primjerice, ovdje će vas za 500 kuna nakon predstave obući u vašeg omiljenog lika. Onako naivno pomislila sam da je to za djecu, ali nije. A sad će mene promijeniti i žene u Otoko Yaku. Pa da vidimo. Mom je snimatelju Kreši bilo zabranjeno ući dok me pretvaraju u Oskara. Oskar je rođen kao djevojčica, ali odgojen kao muškarac jer nije imao tko naslijediti oca u borbi za francusku krunu. Bizarna priča, Japankama vrlo draga. Daj hodaj ko muška malo. Kako?
Japanci poštuju pravila, makar bila nelogična. Primjerice, nalazimo se ispred kazališta s 25 kila opreme. Na našu molbu da snimimo vanjski kadar, kad smo već tu, odbijeni smo. Pravilo je da se prvo snima zadnji kadar, a kad pitate zašto i da to nema smisla jer teglite opremu gore dolje, jednostavno odgovore, zato što svi tako rade. A kad slučajno prekršite pravilo, svi skaču. Snimio sad i onda snimi kad izađe van. Dobro, onda ćemo ovako, ja sad to moram nešto reći. ček, ne. Ne ispadaju iz okvira čak ni kad se zabavljaju, pa i ta završna fotografija mora izgledati točno onako kako je Otokojaku glumica izgledala na pozornici. Tu moraš, evo, točno tu, ni gore ni dole, tako da, i moraš, prst moraš tako ga, to je Oskarova poza. Aha, to je Oskarova poza, znači, ima i poza točno određena u kojoj žele da se slikaš i to se zove Oskarova poza, eto. Žene koje su me oblačile zaključile su da sam odličan muškarac, te da mi uopće nije bila potrebna šminka na licu. Očito za Japanku treba mnogo više vremena da postane muškarac nego za jednu Balkanku. Kazalište ima suvenirnicu, opet u likovima iz predstava, ali i mini muzej. 大劇場で公演中の前回公演されました衣装ですとか小道具を展示いたしております。 I opet brzinom munje navukli su na vašu sirotu novinarku dodatne rekvizite, a ja, da ne ispadnem nepristojna, eto me odjednom u crvenom periju. Običaj da se iz cijelog Japana, dakle tko god dođe ovdje, da se slika na ovaj način koji ja sada. Pandan ovome bi valjda bio da se u HNK-u nakon predstave obučem u barunicu Castelli Glembaj. No i zapad je fasciniran likovima s ekrana. Sjetite se samo obožavatelja u Kanu, koji kampiraju pored crvenog tepiha od 6 ujutro do 2 u noći, ne bili u daljini vidjeli obrise Georgea Clooneyja. I za razliku od japanskih fanova koji obožavaju lik superheroja Oscara, koji promovira ljubav, čast, dostojanstvo, Clooney pak predstavlja samo slavu i bogatstvo. Stoga mi se ipak više sviđaju ovi obožavatelji nego oni u Kanu. I danas ćemo